9 June salmari eba kokti shalo white hamne bagai montri bokrok angai swmai naharnai nabi tongka Narendra Modi India bodolni adongte montri bokrok angai songhorja khabo koktma saimanka kokti shalni sanja jorani 7:15 pm o Rashtrapati Bhavan swmai naharnai Narendra Modi Bangladesh ni montri bokrok Sheikh Hasina te Maldives ni president Mohammad Moizuni logewa kaisini hakotor bai nangjakte Bharat Mahasagar bai nangjak amsani adongrok mega event of 5 months of 5 avani logewa Sri Lanka president Ranil Brahmasingha Seiseni Vice President Ahmed Afif Mauritius ni Montri Vokrok Praveen Kumar Jagnot Nepal ni Montri Vokrok Pushpa Kamal Dehal Bhutan ni Montri Vokrok Severing Topki Kendriya Holo Alliance ni Katal Songhor Jagmane Achuk Laimang ni Olono Narendra Modi no NDA ni Adong Khanai Songhor Jaka Fashalo BJP ni Okra Naikol ni JP Nada BJP Bodol ni Adong Angai Modi Nono Songhor Jaka Khanai Kokthum Khalai Rikha Avoni Olono Hastefa Narendra Modi no Montri Vokrok Khanai Songhor Rikha Modi no Karibo Katal NDA Hafang Bai Khobjak Joto Montri Porishod no Kokti Shani Sanja Jora Wai Swmai naharnai bodol ni asukphang JP Nada no Karibo Amit Shah Rajnath Singh ni kahai kotor BJP ni adongrok Chandrababu Naidu Nitish Kumar te Shiv Sena ni AK Nath Shinde ni adongrok sa shalni horo achuk laimang khalaika kokti shalo swmai naharmani pandani ulono shagni tongthai nogo horni jamoni bagai invite khalaika BJP ni sarva bharatiya asukphang JP Nada Bureau Report Kokkhara